Dilaya longaron ripen kipona burmi supari kenepon. Matizong ni Phaing Koyar ni Lakhaing Koyar si Borjan constituency ka parlo Dilay police station along Rai Komasai ke tumpen ke ton ke lang ponahut iho matra ka long pen aron ripen kipon burmi supari kenepon. Bangso sai Dilaya osi ni tulsai kia alang liria sang hola pen CRPF bokazan ke matum chelang si sai deng ponlo. Kenepon long a truck bearing registration number AS25 EC2165 sonse bangso long pen kontel 50 burmi supari nepon long lo la pen hithianam lak phoket duji pusi Rai Komasai ke tumpen than pachini pon. Bangso long ka chirap inut Santa Busan apan nep ingnang pon si anso se alam kachini pon thuji apan karju pater tok pon bom lang pusi than pachini pon dipu pen Rostom rong hang nang kilo birta Malong News. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klarda kabirta.